2 million and no ano o ma hokra ma hwe nkwala no nti enya 6 months no ana panyin ne yale ye no ana me fare ka je nse panyin yale wan ka hwe na o kate ko no saa be 3 days na on frɛ wo frɛ no so a won fa ena me sa 10 wo kwan ho saa na o de moto besia kwa adwuma ya da o ye si idea na asa bia wo teta kwan ho saa no nti lucky moto na o de ba na sister bi tinachi nti sister ndu ona ogina se sister nsi na mekonya no ena me dwo so no kwan no ne kon ena manfo be patapata ya na ejaye na on tokwa na si nyina ne se won hwa wo ne wo ma no me ma no akra na ya na sata no wadi bo so me sen ne nya 6 months nti sata na ye operation na say ye operation na obi aye operation na utimi kokon tokwasa na o de no o kokon ne sen dokwa na sen na ne sitie se me dwo so no se be ya obema miska me se wa ma miska me nya nim dwo se ne o dwo so ne he ne mfimu ana na chi ana ne bo so Natalia no buse okay wako police pay me pa cho de ayo yanto aswe nti esa na de chi na o sa diska koma o hene no se won fa mbele na me fa kra no hospital obre 10 cedi ni 80 cedis ai to hene diska ne bae no na mbisa se ska no me de akra ko hospital na de ebedi nso e na o hene ka se me de menya abotre nti di be 1 week no na me de ko to o hene nim se bla na nya de a obehwe nti one day on friend na ye ni nyina antena na me ma ne hu se awale ne me nwale bi mti won hwe ne ma na me so me ntena me baabi na o hene ne friend to o friend no ba na me de to nanim se isi a me nwale ne bi mti won de won hwe ne ma nti wo me ye hu week no sika o de be ma nkola no o ka kire se ye ntimi ntwa bo ma no de obenya na o de be ba na papa se me de menya obehwe o ma ye wan hwe o mo so ye no abehwe na me se mate na ye de so le nti efi wo ko no 1 week na o de enkola aduane no latogen konkomi ensa na o de abere o sika nkan o se me na nkan hwe nkan o de aduane bere o mo saa ma yenya 1 year e wo ma me ho na me ye se ne me ba pachi ya me so me ye tiri am se ne me ba ha na ma ba beto amadwuma so ye ba na me friend me ka chen se ye ba ha no o ka chen me se me mela na me ba obese ni miska wa me iska me bra mo ne ma me iska ne papa mo na me de ba na me start amadwuma ye ba e busumi mienu ansa na oba ya okono ma etesidi na osan akoy ene me ba enkura yi me ho kire me nso manfo so a emwa enkura bi wa we hye we bo manim na me de bo obiti saa kakra saa kwapem se enkura no e kire ya me de twa o munufo me ba ya me betena pachi ya no no nisika wo de sen ne ekura no enuru 3 million aso na me friend say afia so omele enkura ni skana mfanto atale wo ka kire me se wate wo ba na oni menyina koto wo bai ya o ka me say scan ko de ble enkura na koto ntale wo de ko hide nti woni bi na pa o de ko hide de amamu ana so de ko hide ono ane dan nya me okay me da ta ma e dan o hide ma me no o hide ni 2 years nti me ko wo bai na menya 1 year ho no e bai na dan na ta ma so e na me ka yen se me dan na ta ma so nti manya ska akra o membi na mfa so ka yen se nyo ne ba hide ma me na me de me mpana fo abetenem nti no woni bi e na me ampem ska na me de hide na me de tim 1000 kura ni enkura ne uma na o se ne hende sidisi abe busu mienu on se ne ska biem enkura ne nya 3 years na me se me de o mukoto school be ka chen o se o suma me se me fa enkura ne koto school man bi wo pachi wonom na dan fo pa no me de koto man nanim se me sere no ne nkasa na on se ne miska akra mfa enkura ne ko wonu ne kasa o kan se an ma wo kasa no bra microphone nanim na aha na kasa gu microphone ma man ne kasa ya na man ne se one day wontimi nka na asem bi na me ami pace kana me de enkura ne koto school ti me do am koto mbe 1 month na o bai na o de 3 million bele me se mfa koto school atale man kola o de enkura ne ko school no mo je wo sen me de enkura ne ko school mo registration fee no mo je me 3 million okay ena omo uniform no so omo pam 3 e bia 50 cedi no so ye 3 million nti oba na one oba ye kra manhu so oba ho oba fa nti oba ye ena 3 million nti one wachem nti one wachem e free wa kone no anu no o man kra ne ska biem omo ba bia school ya omo bia school binada no ena me friend Saturday ni say enkra ne ba bia school binada nti won say ne miska na me fantua omo kan TV no e dey bia omo ko school ye 30 cedi nti one day on jo mo kura mo 30 cedi no on check ni week no fa mo na de aka na me nso me o so woni
also ni bi na me friend bra abo na mane na bra sesa de ne yemfa ne mela na me de bai ma asama no yo yes so ya jo feso why akwa aba na be ma na ebre twa to ode hu nkwada no ba se be hwe omo no edi sen pa cho be 1 month 3 weeks ni enkura no ma de mfie sen omanya 3 years enti wo wa wo hwe a wo calculate a 3 years ni sika be sen na aba nkwada ne ho betimi ya calculate timi check e doso won e de doso no wa kan why to da bia ablabo no ya na to da bia ya na na emamu nhya danye 80% me bi sa o sika ya wo boso de 70 cedis 80 cedis de e kase o 100 ne 300 na e ba ye no on sha da ma wo sika bia say mu odu say bia 300 500 bi say we say de na di sika o de amankora me pa de 3 years ni be me fan say be 10 million pe na wona ne tie na yafunu ne nyamaaye no na wona na setenam net sen tama menya ene na nyamye ne de na week bia na osen ni misika ma me no ma osen ebi wa na osen ni me 100 cedis ebi won so a 1.5 so what ase so what baby ani me kona se ai satam ne de na sana wafunu nye se de me de aye na wafunu ya flat kakra enti ne se no e ba ne se na the hotel one your friend is saying was sa wafunu ya flat de out me de bet boss de ya no wa ne pie no be ko be jeje so ah na wona nete no twa fa na chi kakra na wo se o me ha dama wo se nyo no ba be ha dama wo de wo mpenafo aba be gumi ba cho da bi de ko ya ni se tama me wo first one na menya no eno wa nhwe me sa nti me ye ma adwen se me ni bejai mikodi mame wono be 2 years wensi woda ena me de ba apachi nti me de ba apachi na me friend ka yen se kwa ode me afa so de me ntime ne ntena bi 2 years no o me hwe wani mo da me kwa hospital ka e boy 8 million emu 4 million pen ode brai se me di se me de no me mame ma na hwe me enti emre mo ho sa 2 years ne de wo ye oba e ma ya to da bia bitimi hye omo so bitimi hye omo so e na hu se wonye serious sa no abrantie bi obi amese opa ma one no enyira ho ani nkomo bi anya ntum bibi sa obi be se mepe aha me kwa ka se de o nyina so esitie pa oba zon se na o ka so obi amese opa kra dia na bia na nka ufi aba ifo no mu hye kambu ebe obi afie be ye wo ho nti wo de enti wo wi mu bi da bi nipa no e ka so opeme no se na medical ka yen se sesi akwan ode menam so no menwale biom anti na wo nim sa woti aware ase asa wo ka se mi ye se wontimi nwale ontimi nwale dia wo na nim sa woti aware ase na se e wontimi nwale wu na na me awale ye enti bi bom papa nso amane se mi ntimi ne ntena biom no so wate enti tama boy ne ye se obewale me no eno so me ka kire papa nti wono te se obi ba be wale me ka da na ote ye na danfo bi na friend bo na mane ono so wo baabi ana ote na okay ena wo bai zatam no woni krom achem ofiri ba ma na ofiri achem no wo ho no nti ya na wo bai na obese oni na danfo nyina bese ko me papa wo edi dwanto ko ma na se han woni minyai na wo ye dai zatam na obi abase nipa na ye serious so be ware wo no ena ono te ya no wasaba ya ne na danfo call papa wo ena o mo se sen o so ani minyai na najuma na asenti no one day oda so ne me wo ena one me papa kasa ya na papa se sa de ne me de me hwe nanim ena o ma na time so mfa me ho ade ena esama awe no ebotugui ena o san ne metena ya nti me ne tena ya nche na me san de benyem entafoi nde o benyem sa benyem ntafo no kwa na waso mo bafo me ya funu se ya na de ba chire no wo benyem because say basa na bibia aye nourishing wo awudie ni munti enti wo ba ya na obesre se oni wunja ye no ho no wo kon wa ma sika kese bia obi ji na free obi ji wa free ni nsem no wo ba wa nwa ya fanto sika kese bia o ma say sika o de ma me de men kai ba nhada anye kese
no 3 minutes. That 100 cities square. Now so I say boy nya din bi say na be ma no na 100 cities 100 cities ne ana be ma no ne mpem agro na ya oda na say wa na wo mpeska na otimi ye wadwuma nya osikenti asa na wo ncheke ne sa emu de ahin na asa me ye adwuma ne ntino me hya da anfo so no sana na ewo ma adwuma na wo ya na taki bi ne bi nchew utimi tena 2 years na taki nchew na okon no so obedi bi ene o de o ya ade ebi de omu ni sa ahoden no ebusiafo Lydia Kofo ene yakwa akotie na asem no enti se ne kura mu pese ya de ben na de boa wo sisi ama asem nyina ne se enkura no school hwem ene hia me enti na me de bae no o ma me hu ska week o de be ma nkura no de akọ school eno kwa ne ma asem a me de bae enti se de ona ne ntam wate e ba chan eno kwa ne hia school ni kwa ne hia on hwa ne ma no on hwa ne ma no na wonu mu double mu de o bepe e ba chan o bepe ba bi o mu beda e ba chan why ade ebusia for 21st clinic the sciatica expert wonum se na nse wo da na wo netu otwetwen wo bi de ese woni ni kunu ehia na no afa de wotene ne namu a entini biem wo se wo woni kunu no ma kwateto nyame nko anko ma wale egu ni kunu ne ntiase se ono wadru na epese yi stage na wo woni sade odi eba sade na ya na eye se wo wadru epese yi na pese wo hu sane wo no oba no be hu anse wasum wato baabi ona se ne obese na ya se ne ya no so se siateka ni bi a kire ontimi nya ne ho hwe ne sera no wontimi nya ne nanantu no ayetiti ontimi o se oba ne bommoden na odi fa no na ne ho be ma ne ho sane ansan no wontimi anya sent ne mesraw e bia wo de no odi fo aka na adwene no pasa oba ne se na wontimi nkasa eye ne ya manute no owu 21st clinic ye kire na odne ne kire ho no mesra ne na wade na so engu wa to asetwetwe wo sisi mu ya wo ya pa entini no wotimi wo sa wo de wonsa eka wo sisi achi na entini na esa wo no eya wo ya pa no ene siatike fa wo sisi achi wo na fa wo to ase na agba awura wo sire no makosi wo nantu na esa ne akwa wo nantini ho eto da bi na sa wo anhwe ya mesraw ebetimi abubu agu ho ene ma dodo na ne ma dodo no wo si free care mu a eto bi agina ya soro ase na bisi wo animu ha bonso de na pempem o san na watimi atere ne mu obo ho age sie so ne mu san na watimi atere ne mu anase watimi atia ne na so mesro entena se e ma wo meye bafa nam siate kente 21st clinic eno na ye ka cho laboratory test ahodo bia no ye bi e wo hospital service ahodo bia so no ye bi massage papa bi ebusua bra ho na peche wo de na 15 branches e na ya to agu na ehwe overseas Safa radio nche ho na e na ye wo na obetimi so aba ha se nom na yetimi aba beboa o ama neema akoye de ama ya de obekọ ho ama bibi akoye ya de akunkuro bia ya de bia ha wo bia no ya moso anchese 21st clinic wonom ensa na obuasi council quarters call junction ho mo ho enkradome market sunya ne nkranza ene tachima so no obehu wonom ho ba bia won fremei na ye ncho ye kira kwan na eben wo a obetimi akwaja ya sa wo ho 0249311311 and 0540-311-311. Afi ya beson ronye ya bedru adofo beto nse didi ye be kire do na ye didi edi ensabro ya furu so no mesro enyankan hwisia ne wo mo ni biefo no titru ene ekunafo no ya dwene wonom ho de meso bible se wanya ama unuanom no wanya ama me asafo awurade enhranka wo bia wotene ne nsa ema ne so afofra wonom ni bie so eno ti na Sompa Foundation ye de ato ya ho so tara one media ye se ye de na ye de eche no wo de kakra no fa beka ye de ho na enyefu atiatia we no ena eboto eno ti no Sompa cha de ye de aba wa want to ma wa want ade ejanka be hye mesro ya fa bibra wate na ye mfra wonom so mo kunawu enso entoma no mo ho anadegya eno nti no mesro ya se efri sabre kwa no ya bia ya proma to ho de owo bia na ye mo meka na se bia esi kire ne ma bia ye de go ho kopem se bronya so a ense ye no mesro ebre ne ye fa won to ma bobo ye de no na ye ntimi ema na nya kono na ye ntimi emo anyanka na wodi biefuo eno nti wodi ne ye sika mesro eno ane se wodi fa momo line we say so 0598
459-802 0598-459-802 Edin beba no eyetara one media se no ama mesro twentwen so sompa ni bia na sa sompa ya lines no fra ye betimi abobo manama number we na wasa wo de fa so na yetimi abo na on the 1st of November na ye bedin ye be sha ase atwetwe din nti no o won kranza ne importa mu akosompa kranza JCB ayi edan ni mu ano ehwo na ye wo sompa sunyane nso no ewo ho sunyane night market wo na kumase nso ye wo soame ye ben enrom hotel no na study and work abroad Mr. Kokko suya de wa abrochire na esa eye adwuma gye aketua esa ka ho na yese bia wo per scholarship wo ho obesa wonya admission wo ho visa assistance ye beboa wo take it in one sem ene Mr. Holidays bia pesa okodi no abrochire say Canada USA UK Australia New Zealand and say Germany ni nkroto ahodo no yese bra na yentimi emoa wo na ema wo be frɛ no eye 0249 000 448 0249 000 448 and 0455 450 067 0555 450 067 Express Group and one of the akwanya we yabante no no wahye no so na wonso watimi aba na ye ne wo edin koma boa Universal Natural Clinic ni yese ye boa wo bia na ye kase ne stroke yade agina to ho ana se ne honam ye ne ye ana se wo de no akwaya sa yade krankro bia ha wo no mesro eno ane se wo ni kire mu e wo atonso bonso mu ho enche ho pe S-line ho ne ye wo ye be bonso mu ho bo mo de Universal Natural Clinic enfidie wa so ye de aba ye be ye wo laboratory test ahodo ye betimi aboa wo na dua no yade bia sie bia no ya twena ba de adua kanachi 0556 244102 and 0200 158 272 abusia bema no minister wa ha mpacho mami hu kakra minister IBJ wa ha said my chief producer wamra na said de niema esia kono wa frɛ bema na said de ba asɛm na wɔka afan to dwama yɛn na abadwafo nso entimi emrɛ mu na wonom emekasa emfa asɛm ba bi de befa ebeboa no yetimi ede afa ho minister akwa bai ya ade na wisi abrante pa na ho te sen awrade adom me ho ho aye fe 92 medase ho efe pa wate medase ya na me support wa mo aye wate odi fo jira ha o ya na me support wate bibia hyehyɛ yie sa wate me be na mate ase pa asɛm no na mo to be na watu afa odi fo se sen Wada ma branch no enya ntie se oye galamsey adwuma bi okay na mapusu ne homa onfa enti ye besre no se baby owo bia no onfre na so bi etie ye ne na so bi tie no ni ma branch na onfre nim se galafo no de me sure se enye deliberate also mokọ asase na se okọ amena mu dia ode atotop na okọ down na okọ down na okọ hoda okọ tama oye na me na sa so excavator driver no ka machine bi onwura asase no krampa one fa phone ento kan ti no ye bon ye humodin bia say betimi arich no okay but my friend number na ontimi enfa okay enti so bi nim na enye bo apaye sure dwumadi na odi ne enti no enna ema ontimi mpeke ye call nti baby owo bia na ye sre me say onya ye number na on free back okay na say ye ebetimi ato ye your number no say 0541126626 0541126626 Minister IBJ Chief Executive Producer Edema Sompa Nkomo na wode asem no be ma no so afemu de amode ma wabone atodwa no ma Mary be ma no yanto ne nkra yanyante na asebunte no yentimi emfa mizas ne mani pi sete sa na sente sa no ekire ne ebe huminim se ebe sa atena se bi yo my bro eti amedase say ya na mo ka asem bi say empena twe en de chen aware aya no mo ka me ma ntwe empena da ntimi nim difference no aya o mo ka ya o mo ka
Mama counselor. Me ni mo hweo. Anko bi mu. Christy say me ni mo hweo. Eduru ha na ye be fa ye ekoye. Enti sabre no na mo twempana no. Eno enti sa aware no. Na oware wo de. Also wa anware no. Chese wa anya ne ho ade Dabi ankobo kokokola. Ayo nti awo ne ba mu na akoye sa aware a ne sa. Mpena ware. Akama mu ade se ye mpena ware eye de atum. Enti ye be fa ne se bra nkoda meka ho no. Enye te se aware na mo twempena ne de na osogu wa no pa. Sadia na ma Mary na ma foi wo mayi sampna wade na wo hobie mu de say ya abreso na na ase agitumu wo ne hwan abreso me no me enu abreso era o meme na say me di wachi de enti sa empna aware ne se nkwada ayede abemu no nsonson ye kakra ewum ena anya aware ni nti na ofiri wo nkyɛn kwada bia na basa omo nye ma ni yie ya nyiwu ni yie nti ya na ase adwene ni hinhim ewo nti okohyem saa no a ekura kyese we ekura ase munya nhye dan kyekere busu onye ready se owo ena entafo ayede aba bepue mu eni nti kwan bi so esanse wa ntimi amfa ahoma ni nti epese ye bonachi ye ta na chi kakra ewo niema bi emu na ni aya kan se edru ebre bi a etisa mabawa wotiwo ho ofeyie mabawa ya monhwe na emema na omre yie so obeyie a ohwe uyie wote de ameka no ne obia otie mabawa afi na mutie se be ma ne beyie a ohwe uyie enti se oma yie a na dwen hihim no sa wo ankasa so sa de magyawo mintimi no ntena ha na dwen anti no onyi wunni na kampese bi aka wo ma na ne ye ka kire smart ne se be smart enough se entafo de eye nsira o enta awo de kan tete na ye bosum na nka ye bo abamo ama wo mu fiada bia na nka o mu twa mogya gusu ne ye bo mpaye e de man na Kristo sumunti but still entafo awo de ba ko na ese ye no nyame de aka ne ho asa de abedum wo edi behira wo enti samo awari o samo nwari yo wasini mu emma eye entafo na edi kan ba ne de smart mesrawo so wo pese nyame bo ho ban na wadwuma bia efri sabre iko oye opesa oye eye no ye na yete sompa fidie so ka tre smart say onye smart enough say ntafo ne de so omonya ntafo kra first born ye ni wo mo agro omomodian so obema na ni aba wo mo ho na wahye won na no na di nsira ene yedie ebebre no ama emma aka obewo na aware ahodo aka obekọ bia no ebeye yie nyasa nkoda ibebọ mpaye etia no medase mabro etia odi for mabro etia menua be ma no mai nti yenhye de nsua de ketewa bi ewo asenwe mu na yenhye yenua ma no se ye dowo mu ye promotem ye sasota omachi na mistakes de uya ye ma wonye nko anim wo ya babawa woni abrante bi ahia ma wo baako muntoma takra ana wo hwe we se games ya ono wo prayer enkoyi anu okohie obi wo fro ana nipa no hwe na ho odin a obetimi aware wo na wadwin saso di be ma na wone wo na wono no atwe ne ho no na wadwin di na chi emani bi pesade no memfo ni ko so enwu yakwa ko be 20 woni be man na ti o be ma ofo no woni ne ngoye no woni nteda be man na hwere no no woni ni old boyfriend no date no fi mu ma no no date akasa no bie mu ma no no friend no chatting I love you chatting the pictures nani boy no woni te kwa no woni ni pictures video calls nyina na no woni ni ye odware a no be man so ko akofo ba afro no tie ba na owro ho kire no what why
ɔde tufo ama ɛmaa ne bi wɔ hɔ a saa na ɛyɛ ɔmo yɛ message na meka wan ta sɛ mesi wɔ ni yɛ tu yɛ ho fo ɛnyɛ wɔ no pɛ sɛ dabi ɛyɛ mesi mi nfa mɛde kosua nwuyɛ mɛni kosua nwuyɛ 20 ebi yɛ eti deɛ meka no ɛkɔ yɛ nua mma no mu nyinaa because saa nneɛma wɔ yi ako tia mma no bebree ama ɔmo nhyira afiri hɔ ɔma wɔre yɛ ɛkɔ eti bɛrima no bɛhyɛ akɔ aba bɛsi hwɛ maame nkasa mu nkyɛw sɛdeɛ wɔde ayɛ nua baa wi wɔde 1,000 years kɔ ɔnwale no na ɔnwale no ade ntɛ meka saa na 10 years wɔde atumu de nyina na ɔbɛba wale wo eti bɛrima wofo na ɛba bɛbrɛ so atasɛ baka abɔmoa ne baa mu no ɛna ka mu ni da hɔ no mu a akɔsa so ma back me pa kyɛw saa de we na mekyɛ me nua ma no sɛ ɔmo nhyɛ de nso bɛrima no ne wo na ɔbɛhwɛ wo de a me ne wo yɛ adwene adna wo ne ntena but wo hwɛ akɔsɛnkosi ɔno wɔ nkɔ ɔno wɔ mfiri hɔ ɔno so ɔmpa mo ma wo nyɛ dɛ ɔnkɔ de wo ho na wo te yɛ wo mu ɔno so ɔmo atwop money na wo kyerɛ wo sabi wo hyia baba obi pa no ho fɛfɛɛfɛ ɔhene yire hyɛ ɔkɔ ni bi sure na mo to kankan etu hwa babo ye no ho fe esu na kobra ne dare so ene ne da sore on ga be chero eti wo hwe wo life na se be menti mu hawo na obi betima bo wa anya se ni panis ri sunti wo sa tun de ti ja enkura sema wudie no emwo wa brabo ema mo ntumpon ema mo nyekuru papa jai ne follow de obetima bo wo na setan we mu o hene yire uni sika wutini se de yi abo adwan me de si o de asi mabuao abusiafo sofo po kwabna se ya na mamu mfi mu saa na wabie mu saa dagwa na be me no a wo mua odibia fa na wawre mu 10 years watutu sin ni nyina wie waja wasi ho it's too bad abusia yenko computer so adwa de mra ye ba ai councilor one wa hasenom yene ne bebo enkomo no so ne de owo no watimi e de atai echire no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sebra ene massage ni bia be fu ni amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakra kosisa wonso benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketu akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso s-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556-244-102 and 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. Wo medu ho yaw paawo na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokɔ me de heba de min kɔbiemu ya kwa abrɛ wobɛkwa wo ho hwe ajadu nya abotre na Tabita de ɔmo da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sem so kɔfa mu o medwunso so a mete yaw na sɛne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o woyɛ sure medwunso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyima na meti sɛne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke kra se wan hwa stroke de ne ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene di animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemginafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you sika wo ZPay agent a eben wo netia entity ekitwe bi pe
yiwu sika abie biara a wope a ohaw biara nnim se wope MoneyGram a fa wo mobile na bo *270# na afi wabo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a ebenwo akoyi wo sika yen ho no nya wope na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye boho abre biara jimidi akwenye bebre a akwansidie biara nimu nemum kaise nsise kakra wo ho 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Wohwehwɛ sukuu de nyamesuro ne suban patete mmɔfra na ɛne ɛmekanfo integrity keeper school di amount dan na dance wɔ sukuu yi ho sukuu yi wɔ akyerɛkyerɛfoɔ animonyamfo a wɔakwade wɔ nimdeɛ mu ɔde nyamesuro ne abokyerɛ na ɛkyerɛ mmɔfra adeɛ ɔsaa so abɛɛfo mfidie a ɛboa ma mmɔfra sua adeɛ bio nso wɔwɔ dwumadie a ɔde agu akwamboa da mmɔfra domakyɛdeɛ ɛne sɛ wɔyi da baako si hɔ ma mmɔfra da adwuma ɔpɛ sɛ ɔyɛ no daakye akwasi buroni bɛka sɛ career day afenso sukuu no wajidie wa kruye mu ne senti omama ofro ni nyina kwanya ma wada wona adoma chede di enye se sukuu ya na wodi kan wa 2020 ne 2022 BC nsohwe wa kwada so abatom peso aso nana ani o minua akwanya wo homa me manana ani wodi mofra wadi mfie mienu de ko mekire crèche ekosi JHS Study Obanutie Bia, Fanobra Integrity Keeper School, Nabehun Sakaya Sunkona this year. Obahun Sukui was Suabas Net Flat at Chiho, Metro IP to Nentreni as the coin so. From Penny 4 and Homas for you so 0553 408898 Anna 0547 107443. Integrity Keeper School, Integrity Keeper School, Abusia for yada mwase emma mwakwa ba Sompa 93.1 kasafidie so ena wasugwa wuti and watch your live on Sompa TV Omoti TV decoder no so Facebook no eya Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube on so eya Sompa TV Twitter and eya Sompa TV sa Sompa FM eya Sompa Nkomo dwumedie ena enavie abrewatia menema pamfo yatena sia yade ensem ebremo no my counselor 1 Ababawa wasini kunu wanhwe ne mantafo afa no wabedom ye ne asem eda badwasreda ye tutu ne srani abasa no bema ne de ye nyanya ne nte no ye de no akonkon kansra abrewetia medase na ye me yase ababa ye ya otimi nchen o ma ye kata nanim chese enka ye onfri ankokrampo no nanka medie nanka bi anko wanya bema bempa bi ababa yi oh kasasa sofo kasasa abewetia ye mami ne skin kra ne skin obosi se twa ne kola oba na ntu enya asem kata hwe nanim fe no kokko fe onsa yo dabi si ne hunam nyina be si form we natural e dey be ntine se wo ma yakata wani awrade hwe na basa egu ne ho ne no fon so wo ho kama na fon so kura pon shada na fo ya flat kakara obi ya wawo entafo ne nyina aka ne tam no ho bi dan ane ka fo nyame abode efe owo of eto na ma abo so enye den that is it wo beni mo nyamfo yi wo ye adwuma kama wo bra ne ho emema mpa de pa o
Abroti member mpa de pa wo bey e member no mbenem ebinom mpa de pa wo bey wo ne nsa na odwuma wo bre na wo hwe bibia ya wo ka won de wonya hwe ase school fees kura mpo no tua no no so mfa ntade no wo say wo yo ba ya ware wo na ma abo anya de na na yem ya ne say wo be ma ya osan no wo say kura so wonya ne ho ade wonya ho ade gya no osan ne foforo sa ati wonya ho ade me say gya abrante wo ga ne tia say no wonya ne ho ade wo be gya o me hwe me ne gya o ne ye kan say o me dan ka me ya bia ma no ne ye kan say hwe say ben me aka sa mo friend say excavator ibi wo mu ebo so wo pomu bi kwa wunya wo mu enti wo bi nya wo mu ye tumu ka yie pa obi si me bu a one friend kan kire me na no market ya no ne chop money kwa yo bi akatua ewo say was scared dem abu ho 5 and dem my evident me 5 million ye de amano because we 8 hours bi e bi wo 40 million 45 million then the panel 20 no ne chop money the man ansa no akotene na your friend say ababai abrantie na one ne tia onom no sebe ne wo kan say no kra dia ne che say abrantie no krampo o mre ne ho ase emene ne nso ade wo hwe kasa ye o kasa kire ne papa no abraya wo kon nchen no yo pe e no kai na ema no ya na me hu so mu mie wo mani a asem bia e ba na franka esi so wo first one no esenka wo twa so because no kra wan hwe esenka wo twa so because na eno no na so na ma ba yi ya na mo dwa de ba ko hu wo hine no kro no eno na ya na mo dwa ho eno so na de wo hine na woni dia wo mu na tue mu te se abela ba no straight up straight up na wo spin no eno kwa ena wo mani je ho ya na wo afisa wo ba be wo ma abebia ba be de wanim responsibility bi my friends what you say ade wo ye ema ya ase e ye boni aye wo ne be ma de we ya pe bibia take off bia na wo afi anu ntine ma ya rely on it solely abrabo na ya ye boni ye de enu anu na say ye hwe we are hard working be me so ompel onua forget about him say me too fo obehwa akola no afa because asema ya work encourage say obeti ahwe enkoda no obi aya wo ko han we dan sebe mo modwane di na 70 Ghana 80 Ghana dey senyi ska wo enu tina me ka cho ne say be me bia obe ware wo ye obe so omu ye entafo de wo mu be hia be makro amanadwuma ayeye na wa hwew enti enwinwi se ne ote wo ho fe papa wo hanyina abomma oba konofo sebe yo wo de obi paso anka ojeje wo so ema ya nyinjine wo wate ewura ema ya nyinjine wo verse wate wo bo eden se odifu hu ya me de be hu na meka wo bo eden wo tiam ka kira wo no me tufu no me nya ntufu bie wo ti ase ti no ne wo no se no onye ho ade ja no ema ne ntoso bie me ma mewo ema eno so ema me ye problem what you say wodwuma na wo so ye ne mane je wo pa je se wo so ye wodwuma wonya sika tina ho aye fe no se be wonya basbasa o kasa kwa che se wo buade he obi sia se no onya wo sia pe no wo hu any sense when you be say ye no kwasa nya no kwa me say be man forget about him o ba hwe nkora na on hwe o mo hwe nkora na oni ne bedi because me woni me wadamfo bia ne mantafo ni wokuru di ye papa enti no enwini kura wode ba na 70 ne 80 ni we de 100 kura okay we friends we de enti mai muntu mo wofo first signal ne ba munyina so na sem plan enko yi an won wale wa muntwa so na ya brede bia asem kro ohine ire me da asem ma joso abedwafo ato manu mutu abrewati amede kakra ya amede tato ne se enne wo your ba na wutie me what empena mu enfinhia nan enfinhia mbacho ye ti bonkoso ye ne wade ena wade no chop money ni ade na wo ye no be ma ne kaso ade be ye ho ade obetimi de aye ho ade enye wedding kokuroko na ya wade sabu suya beji atum na sofo aba be hira so wo wie kura wo koke me ha se no mu a o mu sika kura nyem se 3 million o se 4 million kura ye nduru eno ane se wakwa register kakra bi te se de wakwa ye wedding eti be ma ne kura na kire no kofo ba foforo kura mpo na obeye de te se wedding wo ye wedding wo ja wade no ene me wo se agema kura mpo ne pata sika nyina beji ama na obe bi ti mi jeja ne ho a na wajimi ne ho sa na wode ama be ma no
na wo wia ye wo be ma bi wo ho ne tena be se mfie na mfie num krampo na wotimi wo sa wo boa wotimi wo sa wa ya niam pa e wom sa wade ma so no one wo bobla o kasapa de ma na be ma 70 cedis 80 cedis wa want 400 cedis na be sa month e bi ma de say ye sa na tie pa de a ye te be ma na no asem ti na make sa no e na se ntwe ye obey jeja na ho dodo mfie dude na won krampo na be ma be ye se de o waka ni suro sonso no na de waba wanye wiye obi aba ba be wale wo a wo se wo sa akọ na tadua mu ade ya chese eya na ma mere bi de ya na ka bi o ye kan me madam kansela abele woso na ye kan sa no wo hu obi wa want ase obi wa ti mi bo wo ma ne ko ho eti no de won fa ni sika ho me gidi yes ablante no oye adwuma dabi abrotia ade we say e bitimi hye wakonfo enrumu ai na ne adrumu na ma no epe no enti ya ne wo mani afra wo so be bia ya bema no e wo se eya na enruma cho ba de adrumu na bom ma no we say dem say ne bom ma that's ayem ma what you say abrotia yes ofo dodo na so din say oni bema wo ya wo no omo to aso wo mo ma dodo na wo ma dweme boa she asa no ya da enu ne wo mye de woni se obi awale 40 years wale da wale enye panis die enye panis na hia wo but odun se me ni we na wo first one ti me bom mode se no ni be wo me ma etimi nkokọ be ma no ene ma ni kokọ me ma na mema bi ni mu jimi ebi e boni aye enafo ni ntu paso yes na 10 good years 10 with a bad years 10 bad years kwa tena be ma ho ayi na kumam e dia ma wo na wo wia be bu ni kwasa na obi nso aba ya wo ba be hia wo no obebo to agu ai obi wa ho na oye ayi ai oba onu a ayi ye friend is ekono wo kai onu a won so ma obi nso so mesoa na wo se wo daifo anti ababawa nya abotira wate ye behwe ne be ma na twetwe nkomo ye behwe de ye atu ye na de sefata enkwada wonu ma setene mu no ama ye di abam no so ne ye ne sa de amount no ye sa ne obehia bi mu wate enti kwankoma to ye me benya be ma ne ye hye obose nu na watwe se ne no ne ye nya asem no pemasi bread ama why ye be ma man se nyina so atenka busia fa wo de ye beka ye ho ye 0551 931 mo fa atamon kwa abonti no mo ko yom biscuit ni ma me why aha mawie nti obetimi akokora ko hu producer why nyame ya do no bedi nkomo nti kwotana reception ho twen yen zero ne ma omo pe ayi me hu se enkate aboga kitakita wo no mkowe ma me why 0551931931 0548931931 me do fon pa cho me mo ha o hello me do fon ma hi good afternoon hello. Yeah, good afternoon. Sorry, auntie and Kampacho Maha. Yeah, ma'am, what you say? Me pacho eradia dom now swear. Yeah, me ago me hoye. Uni, man is ana mutio. Man no binom. Ni man ni binom, man ni binom. Ikuno ante sa so for tesa. Ye jimi yo. Me ma wa mienu. Eso obi ara ne papa. Enti ma kwa no obi a abega me no na prese o ware me na me na asena enso ayana apẹ ti say study eja ade nso ade ya fi aka sunti ade na ya na ade na kwate no mama we did say me di no kwa bada na sunya aha senti a wo di no wo no di samo ese ade mo a wate o wa he fa o wa he no wata abre ma ba hwehwe wate Matia. Yeah, so baba be twem wo mema na be hwehwe wai. Yeah, kwana me ka no kwana me. What the mizo be bla wai, ama bisa no. Yeah, da say me pa cha me mo han. Ma me fo nso bi ko ye ka wa ha se no ma na omnim se ye kan sama kese se bi nso de ebola. Pa cha ma han. Yeah, no mami. Me do fo baby a wo friend udin. Pacho, ohini ni bayi mani ya juso. Ma wonne ne nkwa so kakra ma ye wai. Pacho, ohini ni eba na owe juso na juso na me kafe fu. Okay, yentie wai. Pacho, yini aba na se no dia aba. Madam na aba na FM. Na se no kanini na ye no kule.
No, no, some coming in the Babako. I saw my Pocoyadio. My friend, for this, I catch anything, and it's me, my another. Eh, wouldn't you know? No, but trying. Oh, my, me badona now, Papa Banamo, and for me. So, you know, a jammy and Mamma Bako. Okay. But trying. And then now, by Obesaba, next time, you know, you're not Beshia, why? Yeah, Besha the year to ye, Kwakuma to Yam Pachama high. Hello, Medofo. Hello. Me Pachama high. Hello, Tiama. Me, Yana. Yes, and I'm a hoye, only my Mary Munja. Oh, some pania katia penty, and I am hoye, or the credit a dance here. She our beggar for suffer. Enjoy me a banner, when you have a tray. There's some party. I just see this thing. What's my baby on me? You been young, why? Who moved the exam, on Saturday, why? Man, also, or bear with you, out to say, almost a young shiny penny moon is suban. I would see in a cat out to so you'll be out. I have it in a bobra. Intend the wire and the star. About 10 hours, yet, and I have a cemetery, I feel or the name. Yay, Kafrau line not a court. Now, Galamse for me, man, so yeah, my side to one pot who. To a baby wants to say, flower gingam and patch on my hair, bro. Hello. Hello. Me patch on my high. Yamna do. Made off food in the baby out free. But your family, Elijah Mesa, if you free to what you are saying. You, Yentie way. You have a program, collect para religion, yeah, that's it. You show my young man, Jimmy Pa. You know, the Voga map and what you have and so I wouldn't say the man out in the on your papa, not to William. Okay. You know, Bano, so not as how did it so, my. Yamma one on another, the mob one, Yamanaka one on another. When you are so well, did you ever say, you're one to show on your don't forget it well. Maybe I say about Managazo about open memo deficit or Bemanagaza decision of Finino. Yeah, that's it. Galamse for so the end do breaking day, the Annie Obua, but the Gia Tumpacha my hair, Brumidofo. Hello. Medofo my high. Hello, Derek. Me Pacho, good afternoon. Good afternoon. Pacho, didn't baby out free. That's a free La Paz. Okay. That's I buy one I would say, and I say we. My Pacho, I can't we because I'm never so hard. I'm on your papa. But when you're nice, get with a sanka again. Oh, yeah, be an enemy crowd, crank, I done. Why won't a farmer because I'm funny here? You. Yeah, that's a pan. Quadana member, you know more fair. Last call and Pacho, good afternoon. Hello. Me Pacho, good afternoon. Me Pacho, my hi. Afternoon, everything. Pacho, a radio dom now swear. Yamia dom, my immediately Estella. Okay. Make us a free, Mampong. You. Mr. Sir, make us a Mr. Say, if you swear one, there is a hook under the bottom of the seniority. Okay. So you need to out of Croa. And to come at us, Bessa, Yamame, Bacono, the same with Cassiano. Ah, you need. I know him, ma'am, on your program to see. Ma, Mrs. Your counselor, Mrs. Champon. Aha, Mrs. Now I forget to them because me,
na wo me no ya na mshamemba the papa in your baby na show am sa because I am a movie say that yeah ejuma we kaka training no they will not I don't know how to say it. What I said but also center for na is na di be sure no okay you be you want to be called the amount of money na be me come and work on forget it or the bawaje wan fam ba ma na nsure no ma na ye na hye ne mom ne kabre beba ne kabre no beba ho ne na Sompa Nkomo okay yana se papa ya last call Nyankopon hwa mu nyina na ye besa bia homa ne bia mu ntine ye de ofa di kan no si ha se nom na yaka akire be ma ne se ba bia owo bia no o ma ye nte ne nka ansa na dasene edru na wan hwentafo aya na ye sinsunsu asobone wo ho na da kyen so no ya na wahwe na bibi beto wo a o ma no manyinyina wie no na de ya ne se ma Mary asofo o manyinyina wie no wahu afa na no mo se ye peye papa ade ya na ya wo mu no na wo ba ne ntide ye behwe amamra na ye adwuma wo se be ma ne behwe ne menti no ye behwe ama na ye adwuma wo pa hwe wa menhwe no ya asem mo wie na mo pa chonso a wontimi enya yi bia ebusu ye beko case number 2 so na yema me no akwaba wei mansa Juliana Lobito enwo megide se anwaga side ho stadium side ho no wo na wode na asamo abose ye rabi friend Anthony Kwaku Ochre ye ono so wo asanwa se kumasi krodwam ha ya wode ade bi di na ni nje hu nte no ye ntwitwa emoa no court order in court also for Kwabra medase maame mansa ye mo akwaba me maame na what is saying ho ye ye da otwedi ampon ase na okwa asori anase o ye da okwa muslimi sum ni bia anase nananom me kwa asori yo mpacho mo fa hwe kronkron ne ma na ompagya nka we ndi machi bi eno mansa mi eno mansa ma ba Sompa Nkomo so me shebo se asema me beka na nyina no eye no kretrodo kontomponim enti erade boa me court order pia wodifo ma me mansa na yabisa na no asemo a wase wode na asemo ba enti no waso twere konkromo nanso ne ye ka kire wo se ebia ye ka se wo bronye ba beso sika ho akwatwe di ama wo ye adwuma kora wunya sika no nti na Sompa sika promo aba edi ama wo no tara one media yaba ye den sempe bro wa bra bo koye na ye di sika so aka ho sofo pokwa bra se woni sika utiti sa abo adwan ye ke ko nhemu kora busuan frɛ wo eno ti ye say we a simple file phone se sie na edal star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash me pa cho wi anu an se wo send e beto 5 Ghana cedis pe na wuti ya sika 5 Ghana cedis no de kwaje 1000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis ene de keka hom enu nti mesraw sa wo bunapo ye mpotam ho a enu an se Sompa 90.7 eba options na beba no what choose enu anaso okuma senso Sompa 93.1 owo broma tamu asunya ne nkroto no eya Sompa 98.9 enu ane se waye ne bema ticket number bi mesro eya na wakra na edru da ye twa no a meso chance ne beba na watimi awene ya no wahye ne nso de amaye se sa dwumedie we se no National Lottery Authority for enso etimi agye atoma bibia no ekoye wo hunti we enye ade bia de help bia ebebrewo na Tabita clinic was also for alignment and share ni mo ho mesra ose wo prostrate yade no ha wo be mama wo Johnson tentem wo ho na be ma ni mu ya wo ya wo ho na eti se wo Johnson krampo na wa ya ase atatai Johnson no entimi ema ye de robampo ato be ma ni mesanse prostrate na de akwa wo se bra na wanyima diabetes enso no wo ye ho adwuma si kire yade ho na mo edududu wo Johnson
nso ntentem ekwamta ado ntentem anasa odwo nso wi ameso na ntete aba be fom ho ni nyina no diabetes ehun sentwene abi no wose ukwada bia ode esi free prostate and diabetes screening wo ye wo Sofoli alignment was sa no brabo hu dwumade nyina na mu nsanya de awo haw ne yade bia ha wo no mesro fa call no ntimi nto ase fama herbal treatment nko an mu de dwuma wo ho massage papa bi nkase mu haw nyina no so no wo ye wo ho nka wo made na fast on for bridge ho what try to make roundabout na ehwa no wo kuma se Sofoli alignment o wo sunya ne takwa ne takra de wo mane 0260 196219 0260 196219 and that's so about clinic Dr. Eldo Wuso Sesebra when you how ni nyina say glaucoma and also pressure na abu ani so what dey no shada hu ade enkwachire and also what dey no eyete and aba besi wani so yade bia no efe ni hu de wose fabra kuma se kwada so estate park ho na wonti me mo enkran so tabola alaji walako junction ehwa na obehu no wose na mu san yade ahodo ene yade ka wani nyina no ya diabetes any stroke ka ho no otu ase 0559 901 234 0559 901 234 and 0596 198 884 what's Edward Dimunteno or Baby Bia Bekoye a draw boedro and what's no a beheba clinic one say Bema ya Bema no a more loose boat to Nina yet to 2 agomesro 1 ya ube share to form what's a brand no mamma 76 so ma wow what the any yake to what is saying Kruma fe na no ba and answer what the na 4 ya hia I had to say pania with the war banner no pimpin achi I had say wo plan me so we no and ya say bia ya ne de ne moma yaw and I what ya ma de wo pia oba ya manente de wo de ne tesa beheba clinic tano so patrapa ena wo be patrapa janshe wa new site wo ena be sickle cells holy heart ya de akuku dam ena mami center no bo de ne front is 0243 345 392 and 0506 460 208 traders charcoal powder wanum sinya bi watsen kankan ekuafo na ya mo spray bobobom nuane no so no ene mumfude no so no wase wo ba bebo spray na mesro na wanum bi usa treba ko de agu nsuom na waka enum no wanum okobọ wie na obafie anwumre na mesro no so saa no wasa num bi eboa ma poison ahodo na ewra ni padua no nyina no epie ba abonten ewudro ni fi nyina ko yem no eye trader charcoal powder be ma mesro o me ma sam wo fom a trader charcoal powder yesi anum bi na hwa de obedi adanse mapa eso de akyre eya posen yade bie hawo no eya fa bi ball ho ban sempo no wonyale a stores ahodo nyina no ubenya bi ato na wode wani kyerɛ mo so oda ne heba apidank ene kolinak misty heba ene stores ahodo na won sabeka bi ebibi dro mo amoto bie no mo magye bi na mo ntonfa so bocho na mbenya 0243943413 0243943413 and 0260 898914 Mame yamwakwa babiem yes my yenti odi na ha wo anwumre ene awie ye wo se yamwa wo na yenso mu na obi ede wo se kan eye adwananken ye wo mo ne se ye bubu kuma se dwomo no ena omo kan se ebe ko risk course central market no central market ye se be ko risk course ba bia minya last obi entwi mfa ho enam se na nka mepe ekwa ho efise me ne ma meton ma me wo pe kwan ho tene wo mu na kasa mu no nkwa no ye nti na mepe kwa ho nti enkomori die no mo kan se asomade hema anti ekosu echa ne ba no wo bi aya wo de mema enkrofo nti ho na me ko hunu me so minim ne ma me na ya me ma ne ne ma ye bibia eto enim ne nua ma no esa nim ne fie oton na oton de me ton second hand iron kettle okay yo yeah eti baby a wo kire me na me se eye ewakire so metimi dia metimi dia bakwa ho abegu ano nti wo de beto ti mepe na wo se wo ne bo ese metimi se metimi ni bi na wo kan ya na wo se mentwe 65 ti ho an oba adwa kesie mu ebeje ti obejo kesie beje no na mka hye ne se ni pipes wo se ekoyin pipes osuo wo de me ya mekwa koyin pipes ya ba na se me fro na mo akoyin pipes nti me ho na me ko
Miss Wura apete watching credo keto ada no me dem bia me ba wo ho a me be ka sure say ye pipes mam say ade a ya credo down we mi ankere me die mi ntimi enkobu apate si chincha me enkobu apate na me kwatra ho na me na se ono ne se kobu apata nani na me kwatra ho na me se mi ntimi enkobu apate nani kwatra ho nti yes na me nam ho sa nti me die no kora me dia ma me sister ya otimu sembe kaminya bebe ho ya konfise sa na ma ya o mo pekwa ho ti me ko na nche ko ba no wo sen ya ne sa na tie dia agiso oton yinansa patanansa na odi misika amam ti me hwa na nya me de sika no sa susu biem wo oje wo sika sen 65 million can 6500 and 6500 enti me hwa na ntimede na me sa na tie dia obi ya menini die ya menini ma me to nyua ma to mo ne ma enti me kwa gohunu ne ma me ko nya mienim no kureni me ko na ma me na nya suruku me wure ho papa disere ma me ne nya msitie no ha me pa afi na asma be kenyina na bo me bo enti woni me di nkomo se woni rice cooker enti me pa rice cooker kesi ya efe fi se me ne ma ya papa oto a eboa no won so yare enti me pa bi mmere no ti ho ana me ni enti ho ana woni me di nkomo ho ana me di aso me to nanim me to nanim ela os atwuma me ba ne eni enye ono uni no ho me fa me phone na mbobo tata na me yi ne picture go ha no ma me de say group say oh yi phone ya da obo ya da na mbobo so obo ne saying tata na mbobo tata number no na me le me kire wo say e ho ano de say group say ma me no amna so was you atwuma eni ko na rasu kandi ba wade fa brem na me say eni say me ni wunu ya be ma ba ne ko fa ne ma no eji odi say wono mre wudi a wo de me bre ubi na wa me kama ni tum ti wo hwa na wo kire me say wo hwa me mra ti wo na me sa koyi me koyi a oso odi tu ne wo se wanya yi ti hwa na ja ye hwa no sa hye me da tu nko ye yi ne ba ye no na Mama ya no ama ne so ama ye watie fo ne ntiu kasa ne ye wai nti wa mo kwaye ye ne ba ye no ma me kwaye ye ne ba na wa me koyi na wo se atwuma fe ma ye ye ne na me ato me ba nanim me ba ne se eyo no asoso we nya sem papa bi anka ankere no na ma me se ya na o yare suruku a na mi nko kan na ma se afem ya na o yare suruku a na se nya yade na o yade a ku dwom a ku no abeden ebeton pata no di sika ama me fi se me no me nya obi aya me ha adwen na se me ye basabasa ti asem ne ha no na wo ka kye nse me nsa anko ti ho na wo shem na mko e wo se ahwema wo nya sem papa bi anka ankyere be ti me ka ho hwi ye ti wo kan sa no e ho na me sore ya mba be na me se me de baba be damo enti de oji sika na nkasa de owai onu ana ji onu wo say wo race course ya onu what ya patamu ton ne ma mo ton ne ma ni no the same biem ni di ne de Anthony Kwaku ochire oton de ne ma oton so ma de okay Minister IBJ Bebana Bishop 75 Enterprise Mesro asemi ya mami kenza tisapa de amzoya na enko race course ngoto asimade papa no ho yes kwa Bishop 75 Enterprise wano ne de jewelry se free wutiri so kwapemo na ase mesraw ansa mesa ne tina no no de eniema fefe bia gugu ano ne nyina ya na efe bright se Bishop 75 Enterprise yabekwa bi ho aba na so no yankwa yewra ochire ho yewra mpacha oti enka yemwa ha o osi yagina so ache nti wakate ne yesafre no enu ti Bishop 75 Enterprise say mesro ohusiesie obeso yete so ohima wo kwa adwabo bi ase wo kwa yefra na sadwumedie ben eno ane sa wo kwa no no akwaje nsomade papa bi ene agudie papa ne boda from ebo adehia bucket enchewa Abis Plaza plot number 17 enrom Kumasi mrom ho na ho ena obehu 0598
Mami Fanny say na yes simple 059 8585 219 059 8585 219 and now 0554 304 135 0554 304 135 NS Aba industry one also so aba misro was what the NS ointment aba eya no wanya bin sansa hodo e to ase wa wo to across no me so ya na efe de basa be ma bi be so pekura po na twetwe ho yeso aba we de o chi ne nwo meboa ya nya chi hu bia ne to across no ofede so be hu se nanim do e bai etre na ze bibia da so nanim na ne to ho de aye across me so ne nyina no bra ne beji bi wa wo so ti so apa no ebeboa ma wunwi na bantem emboa emma tinwi so funtina ya no magibi wake natural capsules so no wo se eye emma ne mema eboa ama won so no wonnam kitahudie no etimi agina abrane de ama be ma ne bu na so ubushia ne be still immune system eboa ma prostate no e de da na kwam na jonso ya ne ade nyina so no etu de free ho na oba wo afafuro anasa oba kwada no fu akwada wano so e won finhia be se edumie no eni kwan sa wo fa sa eduro yi bi awake natural capsules no babade na frɛ emai na panyimfo enyo so 0245 079915 and 0276 537701 okay she drug no benya bi e wo ho kofo duan so no Gapsi pharmacy ene miamia hodo won kokko Owusko pharmacy kasoa ene kumasen so no dane heba ene misi heba kolna keba wokọ ba bi etu no bia won sabe kebebusua ye hwese yan sabe kan yewura ochre ote yen kan no yenga se wakate no line na kate ye boy homoden se ye be friend back so ompeke ye call no mbacho mon famra na etiefo nyina ni adanse se ya frɛ no na one fire ring ma wonom so entimi ka venje phone ne bra na ye friend wa ha se no mo fa fine wan fa asam ne ye betimi atoa so aka no wa ha se no Sompa Nkomo so nie ma me a wono ne finhia me nso ameka so obro aduosia so wa aduosia udro aduosia meboro me hwe na ni ma obro aduosia fa bia no oton sumade pa cho ye ro cho wote yen kan Sompa Nkomo so nie Sompa bedwafo ya se ye hiaw na watwetwe nkomo na ye bisaw ma me bia ba ha se no mo se o ma na pata enso so no sika na abedi ho so odi ni sika craving if he say wa wo de wa pata ko bia wo se ono na nkobu ani de eno no ye te ase wo ba bia enye ye na ye hwa ase minister enya na no di sem kakra minister bi de chief executive producer yen no enkonkotie asem ono so kan yen bra no mtwetwe nkomo no na minister ye ho adwumenti no ye be wie sesie no e na ye ka che o se pesuku papa e fa oba ne ko integrity keeper school and na wasa do oba ne ko mu yi daba ko si wa ma career day another professional day talent show so what aye wo ho na se old fashion day me so ne ma pina no e na ye na wonom eye e wo suku mu ho wo do ani chebo kwada so kroponi mu a e ya de 2020 and 2022 no BC in social no wonom na etope wo home pay we wo pede nkwada we school no dodo na corporate sec logon Western Senior High School Cape Coast Holy Child and Prempe College omabuso wo school buses and so there busu say chawe su ye boa not na wonom wo mo pensionate flat na no IPT nya chwe ni asekwan no so no anase Brema UGC one wo case no so e de anim hwe 0553 408 898 and 0547 107 443 integrity keeper school ho and awokwa kope odache epa ede ama enkwada no yenkwankwo tie nkomo a chief producer wone papai etwetwen ye mami ba ho se ope store okay ana obi store da ho no ana me ne nipa ko kan na obetu aka ana wo wa kasa do palo kotum na ede no so afa store ma no ejono na kotu aka de ono na wo discover na me de ma nipa ko ane dia ana wo wie na wo de palo kotum afi me wo a wo se ka de ma obi nipa ko se onya ndi na me se mami aso an me kan die
ɛnyɛ wɔ sɛ ɛkɔhu nipa kɔ no a ɔyɛ wei no na sɛ nipa no na ɔne no aka dɛ ɔne no bɛka adan a wɔ sɛ yɛabɔ pepa ma no nti that means yɛmfa maa no wɔmu no pa no wɔ store no wade akoto na no yɛ papa ɛno yɛ mefu sɛ biem according to ono no ba no say or the amount but in san can store ne nsa ka ne store no wade pa lɔkɔto a store no si hɔ the store no ho sisi a ɛwɔ wade ne pa lɔkɔto na me pato ɛho nkrata asɛm no net say me pato we nya ayi tuma yɛwɔ ayi race course yɛwɔ central marketing ana yɛ di diska initially kɔ no akɔ betu adwuma ɔnom sɛ ne nsa ka ne first store ana so bi a ɔno konya a wɔn pɛ ho te sɛn ana ɔno nso pɛ baabi a ɛyɛ na yɛ akɔkyerɛ store so obi di a ɔno nso mba wɔtɔn wɔde ma wo ana wo ko hwɛ ana wo so ko accept yɛ ana nipa no do sika ma na ekotu aka ana wo do palok tu nɛsɛ nti wo no wagyina mu a wo di yɛ no deɛ me gyina mu na me gyina mu wo pɛ bi na me di w'anim ana me koyɛ dɛ me koyɛ show store no ana watu aka ana ono ade ne padlock akotu ana no ade ne padlock atu okay ipensunya ma me mansa ona ade credo kotu store ni mo no wasa credo kotu ono abedwa kesi le beji ska no obedwa kesiem de yebu amana ka no fugulai ena beji sika no ena wodi sheni botom ena maka kire ne se odi sheni botom maka kire se why two people se amame wo se meye ti wo hwa ma ba race course wo se meye enti antime da no aya me call ne nche na me se ade no kura no me na kura anya yibio ye people se awo so wonye wo so anya ntifam sika mame me ya wo se age so wo ton ade ma me call ne ma me ho ne ma me anya stroke me call na me so anya stroke ze ne ma me ye madamfo ya me nim ne nua ma no mu nyina ya wo mo to me ne ma ti me se fe me papa ti me kwabo ma ma wo se atwoma wo ni me ba no bisi me ne no wo so what say ti wana me bo me telephone no me bo so na me yiri picture che wa no ne se gu ni tire me bo no papa na me se gu na ma me se gu ni tire wo ka kire me se o di animu wo so da gi sika yo obotum enti se wo se yenya dia na ema wo ese yenya dia na ema wo me jimi sika me nya de ni bi me jimi sika nya ntua ne ntua mfa we asam na we ya no na mizo wodifo ba be kasa wodifo na beti asem we ya no we hia be ma to be ma we chew to me chew be ma power enu ti ya ma wodifo mizo free drink nom na 5G meza nso no mu bobi no anya vim ene papa akasa ma ye abusia epoa papa ye ma ho de ne ba chapo eboa ma pomuden no so gyinagyina ne naso bibia hwehwe ye de ba wo na de aseda e de amampanyimfo yom kokra mizo ne 5G meza ba ye na fruits ahodo ana se nuaba ahodo to se pineapple ya bro be yanka ene ye kwadui ene bofre ne ye chinchim ni nyina ye de aguka mu kama efe na nuane no de ebusu wo mu esanse we ne ye tse ya no ya fa nhu ama na propro bia ne ye chinchim de agum no preservative fasichire bia so enimu eno ntini ya mango flavor nko ade oho ene ye one mix one de oho mizo no sanso na 5G meza no so na boa ema bema ejira ne naso ebo yi ntini ni mu fi nyina da ema moja de afusane na won so wo de no make atwa wo se wanu mu na atwa wo ntimi ntibi ni ntino da bia ye budidi wo ya trope eye meza no 5G meza ena wo hia wanu bete esanse gwara na ne yesum e de agum manager Daniel what 21st clinic here overseas. What do I need to more because supermarket sister say one so wa post office and manje. Mama Esther Outcome Royal Ventures. What about Teach University na ebuakwa won sabeka no wo PNC Ventures and so ewo Anomanye taxi station wa hwe ni mo Charity Hospital Junction. Na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi woni VIP car park no edi enhwe ni mo sanso na Ekwakwo Company Limited ewo Kofodu epo mantem kropomu KF Kunju Enterprise ewo eye no hotel nhwe ni mo abrosan no ehwa na wono so ewo taxi station na eno so wo hwe ho no ne nhwe ni mo pe obehu KF Kunju ho enso ewo ho Fremen na empanyimfo nyo so ba bia wo bia pese ade bibre wo mpa ya de bibre bra wo 0246 270221 0246 270221 and also 0558 106 348
and 0263 185 869. Ubetimi asa fresh 263 752944. Mubi abe frebiano. Yebeba uwane ya dibia browni White Scientific Clinic and Diagnosis Services. Doctor Nimo wase wa wodiana ya saye no besiye no de amount so eno ye penis repeller. Meso obe makwa kudonso no ya say ya jiegu debies ni trust yo so obe ma hoden aba mu biem. Enum carbon halitosis no so no wo tu ase meso obi wo ho na adwene danya retentive memory no shada enkoye wo boa me na gina na so prostrate tray yade krankro bie ha wo no mesro edoso ya cancer kokram yade nyina wasa wo bobode fo ni etremu na wonyo lab ahodo scan service ahodo ni nyina so bi na wontimi fa machine no ehu yade kra ha wo won fa no aduro enkan wo kira kwan no wo be hu no wo Kumasi atonso mo na ko junction woni adansi road bank no ene din hwe ni mu eda juada ko si memenda anopa no nso mpe mo ko sise no nsia bebo no wo be hu no enkran wo ho ya wada ene memenda 7:30 anopa ekopim se no nsia bebo anwumre wo mo mane 0244087687 0244087687 na 0279 087687 na Bollis Beach Chicken BBC eno an ye de ye ya bedin to an ye fro no service ahudo ebekọ so nyina no woji mizono na woji BBC chicken bi so de aka ho na me so kremoni na kunu ntini wei na nanu mozrami fo nyina bi ye wo full chicken wo ho 1.6 1.4 1.3 1.2 kilogram akokọ sra wo ho akokọ no so na table ne wense no eno so benya bigiza da ahodo layers ene ahodo ni nyina de de man krama nyina no mesro mo amoye nkrama no modie ewo ho Bantama High Street ubenya na kachini bi ewo ho be Presby sorry dan no asanwase dwom so be hu no Santas runabout wade unity oil no ene din hwe ni mu Poku trading so we dum SG Mall ewo top high tech he ya Sanso na Boadi Junction share ho no so no won sabe can be 055 Mr. 0544 444453 0544 444453 wasi BBC efia kukonti GB yebekọ sofo wosesia na zipe wase wabajimide eno ye kwan foforo ye faso ye mobu no e wa abra ye ntie na emom wo send sika receive sika no na wo chopu bonus ahodo ye mo sika ne bi di aka ho eno ti fa phone ni sesie na dial star 270 hash na wo wi anu press option 2 no na wa send sika na no ano no na bonus na ba na wo je sanso na betimi afa sa kwan na so na watimi age sikente no wose ano ne boda from we yente okora wo ye ya ne asa amosika ne bi kanisa ba center se ne wa wosisi ya wo ya wo se bo ne nkoye ubu nsa na watwemie no ase hu mogani anasa wo de na ye ni dane o de poa ha na mu san ya de bi aboa amasabre kase no wo jonso sam no enkoye ama me masam kofom anasa prostrate na ye kese eboa ama ene umocha ye ntimi ne afusane ye no so no etimi abodro no eye kanisa heba mixture we ene ya awamade no Kumasi ase nom kona keba mixi heba dani heba Fred Mens NPF won sabe ke bi ato enkra okeshi drug lane market Jeff heba Cape Costa kwat eni sunyane me so baseline shops ahudo nyina no won sabe ke bi ato frame na ye ncho ba bi e ben wo benya bi ato 0247 887 436 and 0202 990 943 odi for kwabena papa na no asem no we no wasi yehwe na yekone na so na yekoko gini sika de ma no ayesa yede me famna kwa so sete sase wono na che ye ena ono so sese nyo na che ya se oboko du bi se wo machine mu se maami ne kotu scan ma no wo de credit tutum mu so de credit tutum mu dia ho no kapepa enhyada ha adwene se re container nyama na wonya de credit tutum dia ayodia ayodia untimi pepepa se pepa beba mba utim nipa ne ba ko nipa se mesi ho etiem ngo se wo de container ma maami na wo de credit tutum na wo se be pepepa cha kwa de mentiase eti mesre se minwa manum kasa wi ebekọ na yehunu de abrewa wi ni oyuo abrote mu bu ben sei
abro nkrum ho na we oyosi na wansense a ye be hu de ore abrewa nkrum ya o te be say ye call de see mate de manosi ye na se eno Mary yo abratia sa ensensem we de sa edwom ene ayi nsem yi de bua na ebu binom ena ebinom nso pere mo pere ya man baby o se mempe ha na o pe ha na di mirika na akotua sika na akotua sika ya mo paper e ma wo no senka ene ne nyina asaso so aho enti se wa mo paper na o de wakotua sika wonso ofumwe ti ya yesrem mo nto mo bo ase esanse sika de bibi bi abonsamo enya kodi baabia ese kono pe na afe manso aba ho so ho tinanka wo se wo twan kakra ba na operaton wo ne ma ninti eninti yesre ofa Anthony se maami won se nyini ne basa ya na in fact ahometie ewo mu kakra enti wo momoden se on na di animu se ye ode credo kotu mu wo na udi mfimfin ekoye nti wonhwe na bibia omon settle na esese ye ton dia se nya obi dia e na store ne da so ho dia em se mama bibi wo ho ana se na nani nye ho sa na mi hu ade no nti on pese o somukura ohia ni sika nti ofa Anthony bomodia se obedi animu na de obi pa na asundwe aba ama dia okay ya na say my counselor one Mrs. Champo wanye medase pa won enne ewiase no ese ye ma yani eda honom ese ye gini pedi too much ye gini pedi manobro so enkankan so onim ne maame onim ne huni pa bia ana se omo ayonkofa bi wo mo ntem a sa de ne yenya yentwa so won mami senka wo hu se sebe wotidwom onim ne ekoso enti ansa no this kanema abrantie no se na apata no ye ne dia ampa senka wo de krata no ema no and se no wo hu kwan ese odi enu dia apata no ema ha ya na nke senka ye krata ansa na nka mami diska no ahye ne nsem wo jiska no ahye ne botom no apata wura no wo ho no ampa wanfa nkoma apata wura bia wafa koma apatere se wo saka bibi anya nukure ese maami na de pado kokotum tumi be no wo a wo de pado kokotum abraya a won konkotre mu me na mi hu se ho no enukure bi wo ho okay enti ska no wo abrante no no mo enne no me jese owuo teta ha so owuo teta ha so se maami be dwene akwakire ese wonye obibi a ebie na de babi eye na di nsem bebre eba enti abrante Neya can say 65 million days ka and so nche denye ska bia bo modern nefa maame na de no ebre no na ha de abane de ba beje fru nsam wupo wumpo ye ba beje ene kwa senka wo foto wa se nke dia to afidie ni so wanfa amantem ye be ko ho ansanti ye be ko ho no ansa ye ne be kan patapa ebe mu a ye so ye ne bedi wo hema no onu fie obusudi hemana na odi die sina feso enti die onu ofie no ena ne ba ono na ne ba chonya ye ne hemani ni asembia be ma na oju sika na ade na ba ye obi afrim why se ofise e bebo obi dini se wo hwan so ne e ba de e be ha adwen a obe ma na ade ba wan fa ne maame ne ba ha se no se wo hwan so na ne maame ayonko fa da mo ntem ni ntino me ya ye betimi atwa so ha se no de ama tembi amudi asemba ne ba be kan edru ba bia na fe na mo da na mo bibisa sebe ya no de enukwa ne ye kan ye nyen pa bonifo enti wo so ma ye kwan ye be ka ma ye kwan so ye beja ya da say my counselor busiafo the America tre ye roche ni say yente na no mu asem nte no phone so yente mi fa nyina so pi na mom ye beto na mo de aba ne na so ne abeti asem ne ye ba na se twema mentwe be mu akora na ebo kora no so ye beboa manabo se ya pasa ma me di sika no ekoma papa no no so twa ntro de aso papa wo kire so so a won so ne eduru won so a se ye nya mecha wa ha ye nya molo papa wa ha se nom ye wa so fo kokuda na nse kora podo bi so frɛ me free tamale
wɔsi yɛnyɛ bibia yɛmfrɛ ɔbɛma nipa no ntoma dan ne ntoma go awia kete pacho wabu me be eno nso na me ka cho nti yɛba no kora nti na me ma so bible mu no de ɛwɔ mu no waka yɛkɔ no wɔn so na sɛ de ɛwɔ mu no ɔno so ka kyerɛ na ɛbɛhwɛ na ɛyɛ saa na tie de aju sika de ama ɛbusia yɛbɛkɔ yɛfrɛfoɔ no so na so ne yɛsɛ kwanya bɛda hɔ ma nipa mienu we mɛma ne yɛpɛ wɔnom mombra mɛsen kɔ abrokyire nkɔ yɛ adwuma we Europe abrokyire mu residence permit no mesrɛ we guarantee de kita we mfeli guarantee pa tintino bomade 0241 272990 from my CC 0241 272990 na mesrɛ enedi pa eba mesha no what the abedja man so my day dear 3D typhoid fever wanu mu ato no honam ya no nyina na etu ase gastro mesha no ya from kro osa no and also ka na trefru ya fronimo na menso plus mesha no de ma dia obefi chikrom how wo twa be wa bra wo bo nsa oboso meso a na ne ma hyada nkoye enso futa bi firi waseba na pampan kankan bi so esa edi akire yesenya bi wo Mr. Eba kuma se Jeff Eba manka simple na Eba Capcos nimdia Eba de na na boache Eba so won kra ne tema Ecos Pharmacy wa sha ma na fetu sanya do wa we se ase 0248 778 899 na Diagnostical Center Limited Dr. Marina and Dr. Joshua ka won to ma bo ani se twe and what was say wo brebo no edi dwuma beblo wo ha and what ma che bi ba no wan hwe ankwanko treaty e wo wono mo chene a me so beta mo konsie do wo sa no so sa me so na sa didi a na hwehwe obo ne ma hwe da nkoye be mo prostrate ho sem ya from kro osa and wo chiri bremo nkase na ho atechema no ne nyina wase bra na wa specialize wo ho pa ne chichiro fibroid obeyi wa bra ho fase kankan na wo ho nsem so no watimi etu ase wa wonya bi no wa mobi one man no kuma se de 0267 018 me patwa mo tie we mame kuma se numbers no 0267 018 289 0267 018 289 na 0207 515 623 and Kramano see 0243 176 119 chocolate luxury for no mama abusia yankwa homa no somra yafa frefo be miensa na yenhwe message se wa kakra 0551 931 931 and 0548 931 931 wo so wadwen twe kakra ya wo wa asem we se ho no na yetimi afa wo de no me pa cho me dofo ma han mama yo wapom ne baby a wo frefre ni wudin me ho ye frɛ ma ni ka se free bank ma so bank so me town system again na wa won ta me try I think me nya na number obenya ne number ya dai again oba wana wa won ta for no nan ka me try I think dia en ka me nya no contact no kana ta me ni kama mataka kime juma mi ye mi amanka juma mama eni ndi nkedu ngada zugia nkime wala na hwem kwala no mini yiri minim tara jina so ma me wate na ono so no obi na ti o me se sa champo so onya ne ho be ma wutie na waje na boso no pa cho cause my track number my track ya me san ken ya fa wo de nti ye be fro why but you that's it me pacho me mo ha o do ma fi de ma me ne nka san fa phone nim hello yeah good afternoon hey yeah tie wo me do for papa bi hey this is you me do chinkers yentie o hey ma chia wo do be jafo ni na ma bo ma baso adwuma da mo ye de ma super tifo na mesre second case no mesre papa no se mu fle na no ntimi no ankasa na mpanyin se twema me ntwema krabo sere na wo kana edi se de be yiye beto yiye no yesre no sompa de no ba ni siesie eni madwuma mutimi ye de bo afo yesre se mutu wana mo ye papa no so won tiasie na mu fa yiye ntui na obia nyina so wi yeah that's Pizarro Mpacho good afternoon. Yeah, for happy birthday way.
enko enfama mi ankasa me ba ye freno kwaku amu we kra de we me baketwa mama G ya wono we US abrochi me sister penyin ne baket tre no yesterday was your birthday. Yeah, my happy birthday. Nyankopon kwaso enshaw. No ma nyansa mroso, ma nyicha hodeni apomuden wom. O ma me mama G say odo papa ye we eye kwaku amo from mama G. You no so US abrochi memo. Sa so na yemfa happy birthday. Efa enko ema Brantia your friend Jeffrey so ewo eye Atlanta Georgia we free wo ma me ho ma ajubi wono so eso ma happy birthday wose Yakopon kwaso ensho no onye wadom omie bia kwan bia esisie mu ma o baby ado na besie bia Yakopon no emfa ho ennomo erade mo nyiche ya hoden ene apomuden wo ma me so odo papa ye nte no chama wo fa ase no happy birthday to you. Na Gertrude nyako eniwa inshraba akwada yi din ye den so esa wa Gertrude ene eye wa woda we efri wo papa ene wo maame wo papa ye Mr. John nyako dodo na friend say John ena maame so ye Madam Sophia Asamoah Osia na wanya mfinhia no enwotwe mo amanso da usaso no amanse South Mensimo Asante Mantama se no o ma me se o mo do papa yo no papa o mo so o mo se nyame pa na de ma onyame adom ene ne nhira no eno so emfama nyi fra adomo ekwa adomo na wo ne yo nyina so no enye de wo no asafo awurade epente no happy birthday to you we Gertrude edie no ye ba be sorry enkonwa so ye fa last one we say no so entwami ankasa me sister sister Vida ya wono so UK abrochimemu na enura eye wawoda sister happy birthday to you Nyankopon kwaso ensho we ye Gertrude edie no ene da so no Gertrude enshraba Mr. John ene Madam Sophia Bano enie Nyankopon kwaso enshrau na wonye wo adom ebusia ye de si ase nom na ya sorry so ma Mary nipa mienu taw ne yenkowe enchia yo ya chia etiefuo nyina na afenso mechia Christian Women Leaders Ministry members nyina okay esrese echina meeting nyama so eyie bi ohonti mechia mu nyina mama pro mechia o asofu maamefuo nyina mechia mu nyina okay bye majoso amomo Madam Councillor Abroti amedase abroti amede meye bi ho asem na meka ye wo me bede ba ko eye NCA enti anuafo nyina ye kwakota nachi wo mo ye SDF enti no eye kwasia da ebe ya anopa no nsia kan na ye wokrum wono mo entonso eno enti me nuanum nyina wo mo Kenya ase ena aduase ene Ashtown obia anya yerede ese ye ko nsia aba no nsia enti mo obia anyi ne ho mfiri mu wa ya wo be yi ho afrim wa wo mabusua wo jegireje na de akwaba na yesama wo yakọ ye beta wachi pa wo be hu se awade na akọ ye no wa amra nto amu ye beta wachi abeyensie ni pa okay kwa kuma to ye mate bye meso mechia mi kunu na ye bo asia mo do for papa bi samenhia Nyankopon kwaso enhira wate me do papa ye mechia nana apege nso nka ho ono so S5 otumfo cameraman Nyankopon so enkwaso enhira mo akwa aba na Holland abrochima fe no wabedru ye de nyame ase na ye nchia ye tiefo ne yadofo nyina minister BJ ono so wachia ne yonkofo ma ne nyina ne na solefo nyina o se menchia ma no fast da ma minister BJ chief executive producer Kevin Boye sanso na Joy na Lamina baba we bi nso so aba ono so boy djuma beta ye chi ene imane mame ya Grace mame wata mesra na waba beboa ye luta ba agudie mu konfo ba kono no oba bekom ebusia yakra madam asinya kopon ya adomo a da se na ye bese hia na so na odwo da kosi ya wada wo hini ni ankasa ebetena se na ensemu aka eche no watimi de abramo ntima me na sem ne de ye behwe na etisa ya jinisi ka de amane yakra mo ye na munyina mo ase Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mob enuti na Sompa
90.7 Nkransa Sompa 98.9 Sunyane Yakabom Sebronyen Yebema Enisia Eni Ekrafo Edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen enti sey sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 mitimu biem 0598 559802 edi wo so yetara 1 media na November bosome no ni be edi kan na ye chro ekrafo ni din enti sa wo Nkransa na wo Ukraine kotro udin e wo Sompa Nkransa GCB edani mu hwa wo Sunyane so a kotro udin e wo Sompa Sunyane night market hwa na Kumasi de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo so am ye ni Nrom hotel de no hye e ye busumi du ba ko no ni de di kan na dwumade no akasa de bronya